ya toya kokile ya ndo ya kile na ura chogo ajulia ya ni kwenda menya tutero kwa uluta ko shifter. Oh, by the way, namugeithia. Hello, this is video 3. Ndirona tande mugeithia haria mbere no mutikaigwa mwena thina ndimwendete ngoro-ini tukorwo twi hamwe ingo ciothe koguo tutitiganaga. Aya ndahura ni na shifter. Iluse igora murago na kava komegithini okenyinuke runa rwo rwitagwo ndiarika. Yebe munire tikira kanani wale gatuke ikithanio na konagire akuhi dire etire musemanio na ndirakinya tene ndirenda kumenya gitumi twagotaka riu niki mama nikio kiria kipigi gakinya gutwa ituare gutigana na konorimu waku runa ruo rwitagwo atia ruhura etagwo nirwa Sam kinuthia. So ekende muonia gapro gakiria gaka ekendo biai. Oh, riu ni anirwa macokio koguo ni the same bado. So ndirahura C then F then C uguo na okay, bass string. Aya, string 2 maita meri. Then open. Then ukahura F. Bass. Then ukahura open. String 1. G doraki hura ta F. Dirakia gari kana lusi gawa kwa uria twendanite ciothe ci hau inothiai naregaki indire etire mucemanio na ndirakinya tene mangi wa irimu niretikira kana ndi wa Pulu DJ Cisco ndo agake nani. So ini video ni video ngapi? Video 3. Oh, so in the video 3 yeah ni aridhika ni dosia ni. So list ina follow, tutaweka ka list kwa hiyo video. List itakuwa hii side, jina subscribe na namba ya M-Pesa zitakuwa hii side nyingine. God bless you.